twaje mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wacu wa RPF Inkotanyi nyakubahwa akaba ari nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ubwo rero uyu munsi tutangiriye Musanze nicyo gikorwa twajemo. Uri kwiyumva ute kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Nabasuhuje cyane. Umeze ute? Meze neza cyane. Kubera ikiri hano Musanze nona? Abana ndi hano. Ebana gahunda ni ku Gipfunsi. Ndi hano njewe nkaba ndi hano nanone n'abantu bankunda. Hari abakandida batandukanye bari guhatana ku mwanya mukuru w'igihugu, kubera iki bahisemo gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi? Ibintu niyo irahanganya gutya, reba gutya. Natangira noneho ntangire ahangaha ngiye gutangirira niho hajya za shoti twatangiriye. Ngenda agaragara ntangiye kuvuga ibya hano, uzangaragaza ntangiye kuvuga ibya hano. Yes, saa 2:13 nibwo twari twinjiye mu mujyi wa Musanze, umujyi ugaragara neza cyane, umujyi uri gusa neza, umujyi ubereye ijisho, umujyi watatswe bidasanzwe kubera kwitegura umukandida wa RPF Inkotanyi. Uyu munsi ni umunsi wa mbere wo gutangira kwiyamamaza cyangwa se kwiyereka abanyarwanda ku bakandida batandukanye bari guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Twinjiye i Musanze, abaturage ni benshi cyane ku muhanda, bari kwerekeza aho umukandida wa RPF Inkotanyi agiye kwiyamamariza uyu munsi. Turi mu karere ka Musanze, muri kubona yuko abaturage ari benshi cyane ku buryo budasanzwe. Amamodoka ni menshi cyane mu muhanda, abana, abakuru, abakecuru, abasaza n'abantu benshi baje kwitabira kino gikorwa. Turi kuzamuka twerekeza ahagiye kubera kino gikorwa. Nkuko muri kubona imbere yacu imodoka ni nyinshi cyane ziri kugenda zerekeza ahagiye kubera igikorwa cyo kwiyamamaza. Uyu munsi rero nka Max TV twahabebereye, turi buze gukurikirana igikorwa cyose uko kiri buze kugenda, kandi kirenze kuri ibyo tuzazengurukana muri kampeni zose tugenda tubagezaho amakuru atandukanye ndetse nuko igikorwa kizaba kiri kugenda. Uyu munsi twahereye i Musanze, tuzakomereza i Rubavu, tuzakomereza i Muhanga, tuzakomereza i Kigali, tuzajya i Huye ndetse n'ahandi hantu hose hatandukanye. Muzagenda mubona ibikorwa bitandukanye kuri Max TV uko umukandida wa RPF Inkotanyi azaba ari kugenda yiyamamaza, nyakubahwa Paul Kagame. Twamaze kwinjira rero kuri site nkuko uri kubibona, abaturage ni benshi cyane. Ngira ngo cameraman Elize ari kubibereka neza cyane uburyo abaturage bishimiye kuza kwakira umukandida wabo. N'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi bishimiye bidasanzwe kuza kwakira umukandida wabo Paul Kagame. Ahantu hakira abaturage benshi cyane, ariko urabona ko ari ibintu byiza cyane byose muri kugenda mubikurikira. Abana, abakecuru, abasaza, abasore, abantu b'amajigiza rwose ubona ko bose babukereye mu mwambaro w'umuryango RPF Inkotanyi, mu ndirimbo n'imbyino nziza cyane. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire yuko turi buze kuba turangaha live, nimuze kujya kure ya Max TV, hanyuma areke nanjye mbakurikirane uko igikorwa cyose kigiye kugenda, hanyuma ngewe turasubira mu kanya. Hanyuma rero reka nkwibutsa yuko gutora ari inshingano za buri munyarwanda.
mugomba gutora kandi mugatora neza cyane. Reka nkwibutse yuko umwaka ushize umukandida wa RPF Inkotanyi Paul Kagame yatsinze amatora n'ubundi ku kigero cya 98.8%. Ni mu gihe uwo bari bahanganye ku mwanya w'umukuru w'igihugu ari we Mpayimana Philippe yari yatsinze ku kigero cya 0.73%. Ni mu gihe kandi Habineza Frank yari yatsinze ku kigero cya 0.48%. Nyakubahwa umukandida wa RPF Inkotanyi Paul Kagame mu mwaka wa 2017 ubwo yatorwaga ku mwanya w'umukuru w'igihugu yari yatowe n'abaturage barenga 6,769 n'abantu 514. Ni mu gihe kuri liste y'itora hariho 60,000, mu gihe kuri liste y'itora hariho 6,897 n'abantu 96. Mu gihe kandi abatoreye mu mahanga bageraga ku bihumbi 44. Ngira ngo uri kubona imodoka ya PSD, ni imodoka yaje gushyigikira umukandida wa RPF Inkotanyi. Ni mu gihe abangaba batangaje yuko bazashyigikira, iri shyaka ryatangaje yuko rizashyigikira umukandida wa RPF Inkotanyi. Kwibutsa yuko irari ishyaka rimaze imyaka irenga 30 rikorera hano ku butaka bw'u Rwanda mu buryo bwemewe. Hanyuma reka rero bitandukanye bikaba byaje kwifatanya n'umukandida wa RPF Inkotanyi mu gikorwa cyo gutangiza kwiyamamaza no kwiyereka abanyarwanda mu bice bitandukanye. Nabonye ibyamamare bitandukanye, none handi kumwe n'umunyarwenya, akaba n'umunyamakuru, akaba n'umukinnyi wa filime. Turi kumwe kandi n'umunyarwenya nawe wabigize umwuga, Karabutoni Kibonke ndetse na Rusine. Rusine, umeze ute? Isawa cyane. Umeze neza cyane rwose. Amahoro. Namumva bitarabaho. Mboro umbwire kubera icyo uri hano nona naje kugira ngo twereke abanyamusanze yuko reba abantu hariya ubaganiriza bakureba. twaje mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wacu wa RPF Inkotanyi, nyakubahwa akaba ari nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ubwo rero uyu munsi tutangiriye Musanze, nicyo gikorwa twajemo. Uri kwiyumva ute kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Ni byiza cyane cyane noneho nk'urubyiruko, nk'umu-influencer. Ari ubwo abenshi bajya batekereza ko amatora ari igikorwa cy'abantu bakuze cyane. Niyo mpamvu rero nkatwe nk'urubyiruko, abajene, aba-influencer, abantu bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga, ni igikorwa kiba kitureba twese nk'abanyarwanda. Yego. Niki cyagutunguye ukigeranga? Ubwitabire kabisa. Yego, n'ubwitabire bwinshi cyane. Turi kumwe kandi na Karabutoni Kibonke, n'umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane mu Rwanda. Ikirenze kuri ibyo ni icyaremwe igisha. Karabutoni, umeze neza? Imeze fresh. Reba abantu bareba. Nabasuhuje cyane. Umeze ute? Meze neza cyane. Kubera ikiri hano i Musanze nona? Ndi hano. Gahunda ni ku gipfunsi. Ndi hano njyewe, nkaba ndi hano nanone n'abantu bankunda. Hari abakandida batandukanye bari guhatana ku mwanya mukuru w'igihugu. Kubera icyo bahisemo gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi? Ibintu niyo irahanganya gutya, reba gutya. Reba gutya. Impamvu urayibona. Ibyo tumaze kugeraho. Kandi nanjye niyo nakwiheraho kuko ndeba ndi icyaremwe gishya. Navurijwe mu Rwanda, urumva ari iterambere mu buvuzi. Nkora akazi ko gusetsa, kera ntabwo byabagaho. Ngo umuntu atunzwe n'akazi ko gusetsa yabaga atishimye, ariko ubu turishimye twese. Niyo mpamvu ushyigikiye umukandida wacu wa FPR Inkotanyi. Nicyo ubwira abantu badukurikiye mbere yuko dukomeza tubereka ibiri kubera ahangaha, hanyuma nawe nkureke wishimane n'abandi banyarwanda bari hano? Nicyo nababwira cyo kuri 15 dufite ubukwe, muzambare neza tujye gutora ku gipfunsi. Nibyo ngibyo rero ndakomeza kugenda mbazanira abantu batandukanye babaganiriza. Of course, kasi episode that's my name Kabu.